Ajana Pennymo Johnson so. Pennymo Johnson. Obi or ha, ne de yare, Obi on swa, a yen was any boy I told the other day. Amano, Manenry Gari raw. Gari, a dear Gobi. Sir, onion raw, or yeah, more or win, sir, now what I call that. And also bet me a Buama, there's a Johnson, a jaiba. Eh, and then so be Miss Amma Crabba about 1 day TV so. And your cassatin p, Mudia, Namudia Sim. Munim dear to me, ye. And then so ye didn't come up, ye dear sem pa. Ye did near my panegua come de bremo. Na Miss Akayama, some subscribe to our YouTube channel. Eh, 1 day TV. Like it, comment, and share. Nebo modin se unwe bi enso ensa bekebi. So person will try adverts. O person wo ye bibi e wo ye program yi so a. But when their contact number na egu screen no so no, ye beje wo so, ne nu be ye nto hye bia egu so. Someone mu nim dada na akua adepa gagai. Wo hya me krom na frɛ me adepa gagai na se gagai a, beje wo so mama ogboza. Pacho mo me enko. Ne enko hye okuku dambia enne. Me se ne dwumadie no ho. Munya abotre. Na nsama wonti bi da enne ne wo beti. Mo me enko hya no, ne enko twetwe nkomo. Me das. Yaba makwa baba 1 day TV. Se me di kan kan ya no me say amantem. Yes ne di kan fo. Mo fa nche me tie me akakra nti me ka so me tirim. Mo fa nche me. Patcho mo modi na mo subscribe to 1 day TV e wo YouTube channel. Mo wie nso so a mo like, mo share na mo comment. Mo pese mo sponsor your program so mo timi contact here. Number na go screen no so no. Na ebie mo nso so se mo wo asem bia na asem wo bibia ka betime lewu mo e wo comment section ho yi be read ni a be reply so amamo onyame nipa nyame akoa twumasi samu akwa ba biem Jozo nene susu biem de ya ba no so de ne ya ba na me wo asem bisa kakra bi ya na ya ka se obinsa hana obinsa hade say oyi oye kromfo on say akra bi wo ho a osua asodin o wasodin na nsasa ha no ni ope bibi kwan ma me de mana this was adwia obi was a situation ni mu a ye ne den okay the tn say ye wa ho di kan sha say ahohom bebre wo ho a omutumi eye sa nyoma no e hankwala bebre adwen em say no obi frame me e frame say UK say US mbako na waka say ne ba 9 years and tro honhom ahye ne mama okusku a de nsi ye kura no ka kire em say asi em say abrofo no so de kan ya no de akire no ma ba na such a person de ye wo some herbs a ye de oil a ye de ma udware na sa honhom ni nyina ye bro mase okay ba no de sa herbs on de mintimi mfantu edwa ha ba say bibi say ekoso a ye betumi ofra number na oyi ni za ye betumi achiro anase ye betumi ene waka ho asem na ye ne de aboa because ya na bi wo ha ya honhom bi na e kan ho wo hwa akola bi wo ha ne daachi e bright but no ma hye da fa kwatikwan bi na omo de asode honhom atunu mu nti wanya parents o ma dwum da ha abun so ma apo ne bra ye dey ama no na fe ade enka ebe ma Ghana na se wiase yenya ho mfa so na ase kwa okay papa ena ebiemu nso so no yo bibi say ase ade ye wodia so oni be ma bitina modom ho ne je say within a short while na abaya kitwa bia betade ho na say wo gyenegyendendin na no so sa situation ne ba so wo de woni ahoɔden a wobɛkɔ akɔkɔ wontimi nkɔbɔ ne dua ede be na wo be ya ebetimi ama ni oba no kura free be ma no ho kura na so be free oba no ho kura ma won saka wa de okay the o kan no mahu o de call nkofo bi ka se mo ka se for boys and for girls enema bi say no o kira no are very cautious kakra okay indi se me fan say obi wo sa situation ni bi ha obi a o de on friend number no o friend number na se ehia se esese me kire wa me kire se ehia se me ya ma wa me ya ma se de be ya an ha me de we ko tudwa obi so be dan na opposite side na afi bohu na ono so edi ko hwim obi de ya de everything say na natural yi no so no say one go by the rules na ubusu a ye fa bi kama me ya me akire no
me won sunsanso won so akoye no won sunsanso nti na say me very cautious na me ye ayi nti wo de bibi sa wo na ye hawa wo fra na ye di ho nkomo na ye hu de ye beye aja na panyimo odwonso so panyimo odwonso obi wo ho a ne de yare obi wo ho a ne de yare obi won so a eyenim guase ne bi o ya tode ya de ama no ne se wo ba ye won haban bi o metimi akeka aboma ma de yare no ye de be ma wo de bi besa ene ko ebi wo ho a san haban wa wo de odwonso na be fra na de asa anapa tututu o sa be say 4 or 3 times a won say ni nyina be de ebejai na yi eja John Schweissen ka wu ani de bia ani se bia nipa ro achire bia na vrongo obefiri ho aba no nti wu ani bia ebetimi amene hu se nipa ya mekọ no hoyi do chire me yi TV su kra na se YouTube am hwe se me nka haban we mu eso bete no me hu nsesaye ebetimi akenya no amene timi to ana ma behwehwe wa ka betimi ahwe sa okay light one we are meeting can say omde akola bi brem no mso odwonso na mebusa papa no say akola no didi how many times a day okay nti mebusa nsem na akola na obe 9 years na busa say udidi mpre do sen oso okusku anopa udidi okusku a ye de man aduane a okwa odi ansa na lunch omuma breaker odidi na say mehwa edidi kwa be 4 or 5 times a day and at time odidi nso ye late okay and woda pa akwadworo nso wom nti na say definitely eden as akola we obadwonso anti me ka cha papa say sakola ne da omo ansori nyane no na omoma ne nwunso papa ne ye ne sa be 1 week wase na akola no anwunso bi but ko adwuma day and night nti ada wo call night no ne maame ndumi angonya no na wadwonso nti en kire say sa akola we no ya akwadworo na eye no odidi me a na woda sa but ubetumi apɛ bancha haban we bi wo de wote akola ne beda fa hye ne sisi achi wo de hye se mfa se pant ne hye na da hye ne sisi achi so wo ye be mo ana wo hye boxer short a betumi da hye mu ye ne saa wo ya ebetumi ama na ye dai agyae enkwala ne de sometimes ye monitor mo a ebetumi agyae akola bi wo ha no da akwadworo nti ubonso obeso da na yense wo dwunso ai bathroom bo ana ne keta so ayede afo banyefo ni bi ko ade etimi yesa no correct nti no ba ye waduro ha etimi combination etimi noa na eno no ubetimi de odwonso afra sa yi na ade asa ene de oba me ha metimi aya ama ba bancha haban so betimi da hye na one wetimi ama akola na wadidi awie na obeda no manenwe gale raw Gari ha edi agobe sa onwe no raw owie a mo owie ne saa na wode wakoda eno so betimi aboa ma moja Mr. Johnson no ejaiba na papa na etwere matete won sensem bi se yedibe wo ebi ho ye ntoyare edibo so a de minim se se etwere nsai ebi ho ye ntoyare ebi so a ye de wo like ye de awo no na nchiremu be da wana so bi wo twere a ede na wo se wo ye etwere no ho dodo na eye flames ene de ba akola bi wo ho a ni parents no hwe ne de but ebi wo ho a no mani nhye da inni ne so especially yen awofo ni pi wo ho a siska wo ne nsem a de akola me request bi a no wato ama no odidi some enuane bi a emwa akola no ti flames do so akola ho a one obo say convulsion ebeta ke kan wo so a wo say yesesora ka no ni edindi mika na edin ko bia baabi ni akotete ne yehwan ayisa but the best thing say obenya adura obetumi de asa akola na sa flames ni nyina be free ne sister animu amana ba ene ye wo de yato ama no ene de yato ama nda oba ye won haban ya de bedware no ni ama ni bia no na odi bia sa na ho beto na jampa cho mo se twere no to jama yensa enya no kore se wa to jemu wa twa to jama yensa obia wo na emvas ne helps no so do si yusu no said na ho oden si ye de eti ana du na ye no obo ha wo yusu man obi yusu some niam bi na ahaban ya nyame aboyi yare bie no ho entimensa agise bia wunnim ni combination na untumi nya den hence because nyankopon de tumi ni nyina me nyame me tumi na me de ye tumi ni nyina nyame de ahyem eti se mitimi hu se se me de ahaban we ni ahaban we kabomu a ese twere a
de kan wa hesa ho ye den etimi to nya me ma ho den ha ene ye won kofo bi wa mo de mo nyusu herbs obetumi a chante a enso na ho ato obi nsusu betumi afre ni suman na ho ato ayarsan de gu ahodo ba me de me ka ho asem ne herbs ne say ye combination of herbs odi we ni ka bom na de mani pa ni dware na mani bi nom na de bi sana ne ho to no sanity na eja we me fa ne say ye mre no eko one day tv na imugu so a mo hwe na wo hwe ya na obomodin subscribe to our YouTube na channel no na wa like na wa share na wa comment na o pese wo ne onyame akowa twumasi so di nkomo hwe screen no so a the numbers enso so gu so betimi a contact no komo bia betimi no so adi so o pese o sponsor your program yi so a the number so egu screen no so betimi a contact ye na was sponsor a program no but modia say o be subscribe the most important is share na wunua bi so ensa enka bi na papa emre no eko e brapo apana yetimi anya kwanyako na last question enidane ma yare a e so for pa like enidane yeah okay eno say me wona aduro ho ti say enidane osi akwan obo ho a ni tube no nyina sisi aye blockage say utimi uyi obi a wetimi anom ahabanro nko ade a enye ende ye asi akwan omso obo ho kwa oni ni kunu ana asen dofo bi hia na ne hunso enko no ho na asane ne nyina aduro ho sorry o ye wo kunhun mu part nso wo saade no anti de tense onipa bia wo ye aduro no physical na enya adwuma so de ko hunhun nti bi wo ho a oba na me no tena se ne ye yanhyehyɛ na nhyehyɛ ne koyi a itimi di kan ma won haban a de be di kan adware ti wo dware no na wo yusu aduro no wo dware no ebi okra ye hye wo be hye na se incense na usoja na wo hye de ye sunsun mu de no na je se bad energies ni firi ho a wo no maduro na aboa ma ho ayede ato enye bibia na ebetumi aka ho asem nye bibia bi uti se obu ho a wase me be memu ayemre ye wo na aduro ho obi ho ha ko obi ho se girimano obi ho so se koko oho obi ho so ani sisi ye ne ya especially omo there be am the telephone example tell because me my adwuma ho pen obi timi gian na so fa no pa 8 o'clock obeko break I just at 12 no anya 1 hour break o san ba obi gian na so sa at 4 to 5 obi nya si ale nti won se osisi o ya enuane omudi o nyina so ye spaghetti ena omudi starch nti ye wonuro bi o ho a o de sa eyiu obi yi ho flames ama wa hu say yes ho ayeden atol na se da wo si wo yirima duro ho pa join jidima de ne be makura so akora no ye obi o ha betimi na wo bi etimye ebe ye den kese oyo Mama say adofo mo subscribe to One Day TV mo subscribe na mo comment mo like mo share mo de papa yi kanya jidima nyina wo bi o yidima nti mo amudi ni mate ase mo de na mo contact no mate ase nti mo subscribe na mo comment o pese wo ne kasa ne number go screen no so pese o sponsor your programming so akwa screen no so e number go so say empanyifo buwe bi say batakari adoso enso so ye hu kra mo papa nti say me kasa yi obu o ha so me de me hu we no na me escape ye me hu we me hwe we sanse sa ne me de mate abre but we hwe kasa na me ka no na sa atimi achew na watie dia de e kire ne say nyame pese wutie me na bia akuta ohaw bi a e bia na nyame ayi say me na me no enhia ne ye ni ahia emwa bi a metumi de abo a metumi de because emwa de efiri nyame enyame na enso so no enye obi a na betumi atie ni kasa betumi ebetumi achew say oh ma mentie no de woka so far as awatie de e kire say me no wo some connection bi a oba nyame adom no bibia ebe kama nyame asomdwe nka wo bibia